Warga Patisi TV. UMLA kena celong konstituensi ba Edelbert Nongrum. UMLA banyak kendu usumbut medirang ba ka jelau ba senyang balang dhar. Banyak kerana lo gejingai beteng ke company bian ban trekam hakan ga jela kata ban penya gejing kamai yaki arsyaka. Kani gejing le kendu ba Edelbert kedai hadian ba company Kebana Jaya konstituensi ke Jazz 24/7 klabu jing ujor hau bersya yaki company bian ke badangnya beteng ban trekam hakan ga jela. Uba Edelbert la kerpar ke sarkar, bakade ben pensengi no ikani ke company bian, bakade ben ai license no ikinongnya thok kamai, kibla apply las lamba na ke sarkar, bakin kamai hakani ke jela. Uliat hu bagidan komba arspa hadu laispa ngut gikun samla, kibla apply ke license dari hadu menta ke sapong ding. Walau uba Edelbert umsyul penpau kerteng, ia kani ke company bian, hendela sungut hu baga company bian, keba ulat hau hang ni kedai ke rapido, keba juk kamai arsyaka, hagani ke jela ling baga app. Wan bani kendu nak jing sukia kemersian, kam tam habadi bani ka crisis of unemployment. Ti I minister in charge I singaw balang dahar. Mohon kendu ia ro bani ka jing complain jong ka 24 kini ki jets 24/7 kini ki taxi bite ko penia kini ki business arshaka. Ti halor ki artali ki mat koi gamat kadai ka license and on license. Ken mau apa manong ba ka jets 24/7 kamdei bakalong persya yang tiki riders para riders ndeki long persya balong kawai company bar kawai company kajile akadei kawai company bar kawai company mo namar ka jets 24/7 ka along kawai ka company ka ba aikam nam taki kon samla te kawai gadi nam taki license on license kani license on license galong ba valid kawai namar ba ka license nakaliang jong jets klayo aus na marjara arjar arko ajar arpulai arjar arpulai klayo ka license bakin yo kan operate ya kan ka kejing kamai arsyaka ti kejing kali menta apa kalong bakini ki way pat ki ba pendongkam illegal operators mo kita ki aggregators ki bamde ki aggregators ki nong ki belum ki aggregators ni te bagi company mo ki bawa wan sengkam ba thau kam kumno ban yarap nam ta ki khun samla manlai na frustration manlai na ta kejing long kullah to ki khun samla dikata di kuwi ke jingkali ke bangaru kum lokal mali kanika 24 jets into 7 jets into 24/7 kanika ba establish apo constituency jonga tika mali ba ngadi lokal mali nga shuwan tam bantukular iki ringa sudai bantukular nama ba kiladap ban ya na kuwi ke por shui ke por kiladap ban kiladap ya na kuwi ke por shui ke por through proper channel Kedap mana City Minister Badam Burom, Singaw Bahalang Dahar, beri Transport Minister, beri Rujo Port Deputy Chief Minister. The kanika subject the issue concern over the illegal operations of unregistered aggregator within the state. Kanika day how Kharsau Tarik, Arjar, Arpulai. October, Kharsau Tarik, Arjar, Arpulai. The continuously kita follow up ya kanika. City complaint ke jongki to ki ai biang reminder syai minister deputy chief minister in charge of transport hak pratrik bana banrio marjar afsa kaju hak bidi bani ban complaint na ka banta ki illegal operator tinang tala ai city complaint hak laitrik bana baspo arjar afsa show commissioner of transport kaju city na ka banta walaupun kayaknya ke rules 3 of sub rules 1 of the Meghalaya Taxi Aggregator Operational Rules 2020. Di nang tu pat ki layat ban ujor biang show DTO ng East Kasih District. Kabahadu mentah klam take any action. Di but la Airu City complain show Chief Secretary, former Chief Secretary haka Absautrik Benavinyo Arjar Son. Di bala Airu City complain Syah Commissioner Secretary beri Sanjay Goyal. Di haduk mentah kini isu snap kalong kim long respond
kim shimla juba ya ka complain jom 24/7 kalau kumba on the mind yaki kan ni kila trestom kan ni dang le stom unu banyara par support di government nama dikit pamata ba komisyon no at very present there is no more that we can give hope for our beloved youth regarding the government job. Mo hinum na syu. Manai jengker kalau security. Matang habi yang joki kjat. Tinrai ke jengkeli pa kalong ba boleh duk matang isa illegally ban operate da ki way part ki company. Yang num batai ngatrai government katib ba ke department katib ba but ngana approve ik action ke bakai ke action ke ba gom ke department ke deban shim against segini ki illegal operator. Markan ni kan kata pi ka way kalong ba matangi keren ke on safe mo ka jibam singai matala da kiwan kini ki illegal operator na sabar ki company ngarwa da ni kom local mali kawan along ba ngawan ban put pressure the minister in charge ba doka machine action immediate action need to be taken against those who are operate illegally pi ka way kalong ba kata bar ka aru ka jingdu kalong ka leakage ka revenue leakage ya ka government ti kani manu banong responsible who are to be fixed responsible ngapan bu jing kali ti bar ka ba kadai ka jing ka kani ka allotment order ka ba ka 24/7 ka ba nang yang joki kijat bat menta kini kidang apply ini ki license juni individual bikers mo ka ba kini ki banyak kamai kidon ngatrai aspa laispa kini ru dang sa pending haru menta lajan sisnem tikum nu ki kena apsa ita kam la sha de kilong desperate king of ka drugs ki kelalong ki form ki militant group manu ban sibu ke jike clear dia lo tanong rim ngawan ni kapor ban put pressure government lamba minister in charge ban take immediate action abade ban stop no kini illegal operator jong ki way part ki aggregator mo ki way part ki company but hajo por bade ban plat no release no immediately yakini ki license ki bade ki allotment order thanang ba ki khon samna ji kilomon desperate bagen lapan tre ki kam lagi jong ki kijat nakadang chungi yang ba immediately insa tegop parka pergi department concert halo kini isu tengar community bang hani ka light of the day kata ke hangni kidon ki belong legal but belong illegal natara ngawan hani ka poru belong ban banyak keren sor ki isu ki license but ki on license pi kumba so far hadu matang do kampantip kadai ka any right but ka jets 24/7 ki blayo ka license kini bra recognize bra register tamu kajing sengai ke don police verification ka biang kiwi part kiba operate illegal mo belum bean tamu bantik responsible mo bersih responsible ki ada jaki ki police ka crime mo taken place mo bersih ki apa maki police verification ke bilang ini di kamera jung aku bu emali bolong kita mo responsible local emali tengah bantik open issue kamu nyapan ai ka ni nyapan ai mensiam tibat ke government of the day ringkat ke department transport mo minister in charge boleh deputy chief minister jupor mengar kom lokal mani kadi ke kamram jungi mengilong ki promoters inde banong ki motors mo inde banong kinong pen kinong penyiar ni kinong pen kentio ti kadi ki jingsha kata nomor bahani ka unemployment crisis mo kalau baik nanti kon samlapin up tangkam sarkar kenapa yang jogja kam dei tangkani ka kawan kamai rapido mo kawan kamai kam dei jingsa rapido di ka company mo tadi jingsa kini ki ba kamai ki arsaka ki ong taksi ki bait taksi dai bait taksi ti kadi ka kamera bujungi ban habai mersip tu jongki den takada ngawan mani ka poru ban yasaj dan nak bantai jongki ban tuklar takani nomor ba I feel that I have every right man tuklar nomor kum lokal mali nomor kani ka jetsa 24/7 ode ka ba establish apo constituency bar ka airu service milita constituency rigasti di borok ko Penriu squad ya kaktin la jong pendam kam ya kabakan kiyo kaktin kasi kaktin la jong I kan roy kan pa balai pi ong gate habangi don la ka jong ka kantin khasi kerdok lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan kakten khasi kamju ong ban ya kiw yau up hinrangi kiw yau thep tin
Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da kapate CTV. Nak bentak jing mentoi upat ba.